Hayırlı kış. Selam barçağız gala. Meni karabağatıçılarga, подписать etüçü, подписчикларım mene karağızdalı. Bugün neçençe gün yalıyta bizinde. Tak, 4. mi 5. mekin. Ana su kıyınıp mendik, hazır. Aşap mendik, aşadık, kişki aşka düşeriz onları. Mene dingiz bugün katı dolkınlı buldu. Dolkın kırıga çıkarıp berde bini. Dolkın keçli. Suyu cılı buldu bugün. Vapşetti. Mene hazır min yalıydı oturam. Mene balkonda кофе içeyim. Кофе içip oturam. Приятного аппетита, бабушки. Авига. Ой, балдею, лежу, сижу. Вон бабай да çıktı. Привет, babası. Mene yalı tüleri rahat, kilegiz barıgızda. Bunday rahatlıkni bir kayda körüp bulmay. Bu klimat da bik rahat, klimat eybet. Onları aşağıga kilep koyarlar. Bütün yer çipçista, motor, rahat, yalıtasın, aşısın da yalıtasın. Yaşıgı mırıgızını aramga uzdurmağız. Mene biz katay bitkeçkene bunday rahatlıkni anladık. Klimat da yakşı, havası eybet. Koran Orta Dengiz boyu. Bizde bitinde kama da yakşı, idil de yakşı. Bunda bütün türlü hava tağında. Cılılık da var bunda. Mene şılaytır. Baba yanında bir nerse kalmadı. Aha. Abi ki bitirdi. Svaya dolu. Kışım oldu. Şeker. Şeker. Sakır. Bittiniz. Apelsin mi? Mene yalıydı oturabız kayıttık, kıyandık. Kız çıkmayı, anık çıkmayı oltunmasın deyip nettegende biten oturmadık. Sudan çıkmayı. Rakuşkalar ciha, su kıyına tuyginca. Şimdi balkonda oturup içeriye. Mene fruktaylar, пожалуйста. Mene bu mandarin üzerinde üse, пожалуйста. Anlarısın granatı da üse. Granatını her gün verirler. Banan da üse dediler. Bu mandarin. Основной cilek Victoria üse 2 tapkır yılga alalar iken. Teplitsalarında hazır kıpkızıl pomidorlar otura. Kolhoz teplitsalarında. Kolhoz mu indi o savhoz mu? Şimdi firmer teplitsalarımı mene şılay ettirip. Gül teplitsanda. Jardan da saklı yakır indi ol. Şunun için etilgendir. Yıl boyu veredi indi. Mene Kuagında mandarinin üskenin gördüm mene kara kızı. Mandarin yaşıl teste olsa da o вкусный, темный. Mene anlarsın. Kiwi, пожалуйста. Anda оливкилар разного сорта. Темный ашаталар меню разный. Вкусные фрукты полно. Даже тортики разные. Не знаю, сколько сорта сделано. Mene alanlar, yaşlılar bugün akçalarınızı ciyip mene bunda kilerge tırışığız. Rahat eken oldu. Türlü jirgen pогода türlüçe bölünen. Bizdeki özümüzün nege yakşı deyip bizdeki de yakşı. Hava mında bitten türlüyün. Mında da yaşlılık var. Mında bitten türlü yaşlılık. Palmaların yavisi. Mene şılay ettirip
яші гөмірләрігізні әрімге етмәгіз. Әйтім біздің балалар ел сайын баралар. Әне анда барсаң, рәхет бір барсаң, гіл барасы келіп тұра ол дейіп, типмәгеген әтмәнер екен. Мен ышанмаған ем. Küt nesiyesi anla bitirmegen. Көп нәрсені аңлап бітірмәміз. Міне шул 68 яшы бізге жетіп, әтем бәлкімден бір қояда ял ертілерін, мен өзім ял ертін дәшәдім. Ял етерге бармайсыз дейді енді. Біз енді аны аңламайдық. Міне дүния көріп қайтасың, есен соғана болып, әйленіп қайтсаң, міне бит енді не халық жеріне көрдік, нендей матурлықларны, мұндағы тұрмышының яшайышын көрдік, оларның үйлерін, коттеджлары нечік түзілген, оларны вниманиеға беріп, шылай қарап қайттық. Мен шылай қарарға яратам, конечно, кімнер яратмайдыр, может. Мен шындай наблюдательный болғанға яратам. Ана қаразал диңгізні көре алмайша да кетермін енді, наверное, деп ойлайдым. Міне аланлар тұрмышқа ашты қаялар. Ақша бола тұрып та шығып кетерге қорқтық. Ол самолетқа отырып емеш, аңды-маңды қар болса деп. Dokumentler altına giriyor ne oldu? Документтен жересің енді. Основной мен самолетта çodan қорықтым. Анар, мен темлетчиклары чабет әлі барарар, бара біләлер деп бізімні юғаттым да. Көңіліме юғаттым да, күшті Құдайға тапшырдым да. Мініп отырдық. Қазір өзейлі бізге айленіп қайтсақ, Құдайның мың рахметіне рахмет етірмін дейесі қалды. Міне, шондай әйбет, көңілі, ял етеміз. Міне, қарап отырабыз матурлықларына, міне, астан енді пальмаларына, өселеріне. Bütün удобствосы бар, барлық удобствосы. Қызметшілері барсы да әйбет, добрыйлар. Tatarlarını yarattılar. Ayrım. Барсында яраталар, барсында яраталар. Яратмайлар деген. Уважительныйлар. Мында түрлі халық ал ете, немістер да ал ете. Африка халқы да бар, олар қойын келгендір. Түрлі үйлерден келгендер енді. Өзі біздің татария неген әттіген. Bir atıldı her şeyimiz bitkiler daha kızmamız. Міне, яры сау болып тұрғыз. Қазір кофемні ішем, міне, ложка жоқ манда. Sağ olsun. Şekerin bulgatıp ciberiymedim. Yalda gerek kişiye, yalsız gümür bu yaşlarga gerek mi? Yolda yeterge gerek. Kıymetli jir kıymetliligine stoyt. Mine şunun için kıymet deyip durmağız bir nerseni de. Bolganda yererge, körerge gerek. Mine şulay ettirip, yarayı sağ bolup durağız. Bek ızak söyledim. 8 minutka ketken. Meni karab baruvchilar, qarga kiruvchilar, tuğanlar, tumachalar, balalar, aniqlar. Meni kim bile пока sağ bolup durağız. Esenlikte, sağlıkta çırarışırga yazsın.